Ia, o le tātou portalame, masani o le wati, keeping a watch. O se porkalame e matai tuai ma tā upu o ngaunga, o te tupu mai o tātou vai whanua. A wala whāsau saunga e ono whai e se fina ngalo a o se sila fia. E te tau o na atoa iai. Lea o mafuta ma la o toa tau le sunga i le whātonu le sunga a se yuli. Ia porfitalainga i a sa vea le ofo tone pesta wa fo tātou porkalame malo se fomani. Lange mai lo fionga i le toto li a me te porfitalainga ia le sa ia bula talainga fo ia umutangi. Ne fiafi ia e atala fofo i le whaafonga angal tātou atunu ia. Manatu fo iwa mafato tonga fo le nea fiafi le ngate i savali ma fe au fa le nganga ia a o lua tauto fo ia le tauto upu ma le tau longo ia wa fo le fa fo mai al tatu no fa talo fatu da tele ma le fa lo tawai malo ia nange mama lava le fiafi tolu da som ta upu ia le au tu mai nei o vaenga ta u o soifuanga in Samoa in New Zealand. Ia masa mo pe on sira fia vanga mo mola o le toe feliua inga reshuffle ole leipa ia mantua o le opposition to tele le ia wa to tele ia isi party pe ole ile fainga malo New Zealand o lo ia le Greens ia male Maori party ia o vaenga lana to le faia le opposition ai to tele ia leipa ia o le leipa la te fast food ona nu o fa yo ana sui o lo ia temine ale se fa mautu mai le sa ia tolfa la to fa numero ale la o sui mai ia reshuffle fa metela to nafi le o ia wa set wa tolua ia lupe fa le Samoa what top 5 top 3 ia le mana ia le sunga ia Kusipkins ia la tai ia Kusipkins sui tai ia le fionga le fai pule ia ona po Kamau ia se puloni pe le fia o le sui mai le West Auckland ia malelona tolu le o fo ia o se atu ele fionga pesta Tamalangi Barbara Edmonds o le sui mai mana i Wellington ia le telele le sulanga le wai o se fanga te fo ile nga ono le wa se mai lu mata sala o tatu tunu ia mo i lava o leva fo ile sasu i pali me le fionga Kamau le pai ingo fo talwai ia le se mai le fo tau sala o tatu tunu i fa mawina ile au le ina lau tina me se wa nafi vo le si o le aso fa ilonga ino tina le o tuna tina long ia le lava o tatu va ia tu mata watu ia le o se me al sa o tama tai o tatu watunu avea mata tai o malo New Zealand salo tau sanga fo le longa le tau tongo no o ia fainga malo ia ia al taimi e pale mia le si pesu i pale mia toi min sta tupe pe a fuala ia wala ngala fionga ia pesta o ia le o le spokesperson vol tanga tala noina va nga tau tupe pe o mista sharo Minister le ai ale leiba il meta tupe tu langa tau fo le tama ainga tupe o le tu langa fanga itiana o no la fionga pesta Tamalangi Barbara Edmonds o se tama tai lo ia se vai atu ale tamali o le fionga ia pesta o le lo ia to e telele o leva tau sanga o le taxation o le tax lawyer le official la fonga e te lelo no mala mai tulanga ia le tamawainga ia ma le tu fasio strategies o wala ia wala sa ilingo tupe ia mesio o wala fa pena ai fuala ia o Samoa ia ale ua tu ia ili fatu tuanga a fai ai manuia ua tapenanga ia ale leipa mo fenga palo tau sanga o lumana a fai la ai malo ia minsta tupele ia ia mantua tasine o minsta a taua so se fenga malo lava so se meo la lang
Pe o to finga ta ua ia o finga malo. Ele fa pe vai mo lalo isto finga ta uma. Ya pe o se leni ia va nga tupito vo lele palmia se leni ro. E sui palmia ya pe o lo me tau se leni o ina tunu ai ono pa u foi finga malo. Ia ole vai nga ta ua pe ona ia masi yalo mai lalo tonga ya tangi utikeri. Ia lo se mai sfulua. Mana? Ai afika la ia ile numera le wa ia ile to lua le se tu lo ia fionga I fai pulio camel ma pista. E ma fai o no le lis. Ai se e atu nisi. E tau va imelo tau va mai ai. Wala ngai fa pena ia le finga fo ile a mesi ala ono fo mautinoa ia. O tele ia ono fo mautinoa ile tele tau sanga pe ono fo mautinoa ia le fo fai se sinta ile tau sanga fo ina se e fa se tuanga lu. Ai se ane ia le tasio ila tua pe o awala ia fo le mameto tia a pa e mai ai lunga ia. E a mai fo isi new talents. New talents ito. Ia o le winga la fam talanga ila tato mata itula. Ia po ai nisi o le fa pe on fa fale mai. Fa pe on fa fale mai. Wa o vai ngalena e suile tau sang. Mal taleni mana mia. E mantua la o lo ia ila tato sui pe o le sui mai mangele. Fale nga le maunga. Ia mal sui mai o tara ma papto etoe ma Salisa ia Jenny Salis. Ia o lo ia ila tato sui na o lo tutonu. O sui ia mautinoa mai I tumalo fai pauta ore fai numera la ia ele tauro fai numera io tamashua tamai io peo vai na taua nei vole mo si filta totunu ele fa peo fa pito nga falta tala noa I se pati alanga ole tatu te mana ia o le ia tatu tamali o tatu watunu o lo ia o la tu sao I tono tatu finga malo e tate nau fo e iai fo se aso a tonu sofai ia le vaenga lea lenga le sa ia fo il vai taimi o le se foi van fa national team for pesta inga sa ave fo I mami sta not to I inga I lona fo I tu lai mai a ave ma ri fai pule o le tatu van fa national team for o le wa mata mea le lepa ile reshuffle for election mantua ai ta pena mo tau sanga ngai lo por vas fo sa reshuffle la ale national mai si foi party light matulanga fa pena le fatino ina ai o fingale ale lip e va vesa wa fo ile ai ve ve pe la pele suipi mai va pe tongi mai lo ole o mana ia le tongi mai se tulo tongi mai o samo mai o te lea lea vanoa o lea o lata tatou I le tūlanga fo leo lea veo se sa mo palmi e New Zealand ie leo toe le talitonuinga na vaenga langa lua Samoa ia lua Samoa ia ua vea masui palmi wa vasama o matai Samoa ma le feo ngai a kamasa pro I tala fa sol pito ala la ua laka ia vea palmi Ia, o le vaenga na sa moe lau whaafonga tūn matai mai. O le amata fwensi sila I tato polkalame. Ia wal whala wiloa ina. Ia o pati ai mai se I latou o au lupe whalele. O lo whapea o na sauwhanga atuai. Masama whirifilia. Ia e tato pati. Ia wa o le si vaenga le e se a mai le vai aso. Ia o pati o whainga palota wha tumalo. Nga fai tu malo local boards utura se sila fo ia tele sao tele fo ila to lo ia ile vaenga na o sina fa malo la o lena sa wan leila o na file na long drive fo istasio o na Tower Greens le la to fina winna sit visa free more Pacifica e mo e o leo foi fina wai nai pe on si fia nisi o le fa mautuina se pati o se mea matautia mana ia tele vaenga le walanga o le foi no city I tatu tai sa mo tem foi fatal noi nei ni se foi tai el tatu o tonu ile vaenga nei o langa o tatu polonga tele a mai se nei o tatu tangata ai ge lenga tai tatu sa mo ia foi ni foi atu no Pacific ile 1 million tatali
o se talo sanga e watu i le ofisa o New Zealand, fo le lato ofisa o Malanga inga. Mo visa ta fa mai. A me se foi mo te me tupu i fa lave. A me se tatou nei e fai fa lave ia so fai so. Le nga tai mali. Ole vaenga ta ua ole anga nu. Ma soifuanga. Ole Samoa. Ia, pe o vaenga na tupito. Ma le teimi fo lele o luka i pe malamalo ase. Ngase fo o se to a fa ta o dia ile fala ma. Por fanau. Ma pu se to fanga ia tu foi mai o tanto watu. E mo o mia i se tele vave o no mai o tangata fo se. Ia la awala em fina so ele emergency visas fo lele o vai ai. Ai pe o le fa ngese le ile teimi nei. Ele ma fai on tau no matanga tai vai aso al nei pe tal sanga e malanga mai ile maliu la fa tenga. Ole nganga monia e se matanga film ta upuloa o fa ta waina pe leo fa mamaluina ele greens ya mantua fo ole ai tatia malea tau te ia ele vai tau o lo tato pasipatia pe elfina ole greens e ala mai le sunga ya tia nau tu yono pe ona ye fa manu ye ni tato se sen ya o le winga o famtelang o ya ilo lato history o nisi e nau e lelei ia soifuanga al Pacific. Ia e au ngala le tu mai whapea. O le pe afua la e coalition parties nei. Ia a lea foi o si ti atu. Stasio tamali o le atunu. I le tūlanga tolu o le leipa. Ia la tele ata tau leo i tonu. Pe alo tenem ta upu. Mana ia tele vaanga ia. Ia alo tenem ta upu. Olo whapea na lea ia nisi tonu national. Ia oine lo atonu. Vavaya tule au Young Nationals ya lo auma John Malato. Ana fe lo altu langa o le fionga ya Fontilia Loheni. Agnes Loheni. Olo ya Fonti. Ya ayo funa Young Nationals ya John lo ya lo auma Malato. Ya olo fa piana atonu este olo fa tam fai mai. Ya to jasim ta upo por kikile New Zealand school lunches. So na sila tu ya. Ia ele i longo mali e whaafonga ia ile whaitau fu ele le isi ele saunoanga le li pa le mia fu ia po wa icha malantari sa ya sa mai ele fionga le i pa le mia fa pe ia fa pakalola ko fala mamai ia mau ave le apu kula apu kongu ma ave ole wa le la atol masina o fa le tonua taluna ya onga mantua ole sile vaenga taua ole soifuanga fa por kiki tono New Zealand o wana onga ia one is tongi free education ia malemele ia one se tamaititi e fia ai se tulo i tono ole a onga o vaenga umana le sa no mai e fenga malole ale o fa le tono o le telena le afianga fo le ono le sa tato mana tu temina fola i fo fa nga malo o le a tele tu pe mo wa tangata fo ie na tangata lima vai mai le sitia mai o tulang fo a fa pela o le ia o le la o sau ia me ai e o ai fa nau sorry o ka fa ia fo le taia ia tau ave na me we hate the school the way it's yucky fa sorry ai amu ia o ko ngai mo to na ia mai ya o fa dia maila ni so time fo le fa ta ingala mo me yo pasta na fa vevela la ia la va ia fa ta mala fo au finga ia pipi va elengi me ai manga e fa ia le plastic le tu e ton ona ila ia tau mafani mai te lele a fianga fa so fu maloloina o ala fu fana ia vai o me fa bene ia matai na mo me tamiti fo le mai paka me poisons so ia yo ona me ai mai ono a fai na yo la to soifo maloloina a fia ile liva maturang mapena ai me vaanga umalana pe ofisili ngi ai nei vaanga ono le fa ititia o le mafuanga o fa ititia le tupe al malo wa ave fa tupe na ia tatu tau mafamo fana o le vaanga ta o vaanga wen fain fa penis ya ala me matua ye fai ele fa pata flower fai le o le meta it's not the issue is o saunoanga malato tau tinonga folfolanga ia ma me fa tino ai le au nang ia atu lai fufuanga ia sirisira wa afia imfaya onga mpula onga le sipula onga
ua alu whaatau ua tū le kiu e tau whaatau sa nuisi mai mai tali ia whanau. E le whapea la a wale wawe tua ia matua. Le ai, langa o le service a le taxpayers. Mō lona atunu. Matu langa whapena ia. E le o silafia pe se tula e tato prokalame pe to fieni whanau o le atunu o awhi ai. Ia. Vaingana, ia e tautu nā mō tātou mātua. Fia ai lau alo. Awane i pole i tūlanga whoina. Ia wha i loa i lau whaipule. Wai lai fia i loa i whaipule. Po whea o iai e o a whaina. Mantua. O le te le o le vainga le. You know, the bottom line is, o iai le whatutuanga na ave i le malo lātou te au maia. Vainga ia. Ia, o le whaingofia, nana o e whai company le whatinoin. Pe tūli nā company, a whailes company. Ia, ai wawe ala kalusia o ilo e nei o tātou tangata lātou whaipule. Ioi, o le au ngā whai nei wale la saupalota. Ia, wawe na whai loa lo whaipule. Ia, o lo o talia fo i nisi whaipule Pasifika, wai ngā lue whatasi. Ia, ai a longo iai. A pe tuai lau whaipule, fo i lea le whai ngā malo o parimene. Ia, mai pe sila fia le. Ia le board members ai nā le tau local ward. Wha leo iai o Pela tau o atunga. tara, ia o e tau ia lia mana ia. Ia, o la. O la nei hoi ari lau aviong. Pea langa Paulo Samoa le tata liwanga le lata mai South Auckland. Whaalu mai e tata whase. Ia o mai ali mana ia Lorenzo. Ia wai alu whafso tai. Ia wai le leilan so tanga hoi na mai sia. Ia wai la ia le au ngau o lu whale le Samoa lo ia. Ia ele ngato ia vainga. Vainga ia. E alan ta ua le fo mai o le mafofau. Wai a whaina i le mafofau o to mititi. Ala e tonu o potuao. Ala e tonu o whaiva o mawhauwhau. Ia, a wai te leo la whaina o whanau Pasifika. Ma Maori, wai whaina sila mo whapea. A whaina leo tamaititi. Ai leo se whauto tamaititi. Whapelo mawhau o tamaititi. Ia, ai ono lo mativa, lo wainga, matulanga. Ai le, it's nothing to do with that. E mela lea, ia whata ua jato mawhauwhau. Ia se fofo. Ai au le tua i whapea o le ai ranga ia mama. O le a whaina na whana. Ia. Vaenga na, whafsota i le mana ia. Ia. E maua mai ai se ia longo iai. Ia whatino. Wa ale jato complain. Ia mantua o me lai whatino jato tupe. Ia. E whaina. Maua mai ai se solution mana ia mo lumana. Jato mta upu whai o nea fiafi. Ia, ele o toi pō mala e lau whaafonga anga sa moa malau tāpua inga le ngase a malo. Ia, asio tātou atunu o iupu whai a malo. Ia, peo on sila fia. Ia, o leana whaatana no foi. Ele sunga se uli ia le fionga ile taitai o le tuangai. Le sunga atu la epa sa ilele malia le ngaoi peo na iai tātou prokalame la stofi o tuanai. Ia, pea o na watu. Ia, ua tele na nofoi na. Ia re tele o mana manga sina summary. Ia o le solua la solusu le fima February le na vai ai le vote of no confidence e le parti le HRPP. Ia o le alen fai in. Ia, na te ena mauta ma fatu mawina i pea, ia le fatu tua in pea o le fionga tamaita i palemia. O le se fionga i palemia. Eu te ufo mai tai palemia. A fionga i le palemia. O le palemia. Ia, Tuesday the 4th of March te nei, vote of no confidence al fast. Ia, le ana taita ina le fionga le li fai pule, le sunga lauli. Ia, le fo fai ina. Ia, na te ena fo in mota, ia lafo nei. Le fo te ena lafo. O vaenga ia, ese le ta ua ile sila al vava ai. Ile malanga faa le demokarasi. I watu e ono sfuta usanga o tato democracy. Ile titi te. Pe afua ya New Zealand, maisi mau malo. Ia, ole mafua anga lava o nei vote of no confidence vote pa lota le fatu tua ina. Ona ole anganga o lo itono le whawai. Ia a toa whai numera te tau ai. E le pale mia fatino ai le malo.
ia le la na fa pe o le nganga tonu o lo sa wai ia nei palota le fa tutuina fa pe le o yai le afionga le palimia le afionga honorable fiame na o mimtafa le fuai numera e mafai ai o na fa tautai le malo pe ona yai le fa vai o Samoa. That is in a nutshell o le mafuanga na ale na malo ia pe o le vanga na ia le vai lau telefo le a o le mea fa ia le fu le fai unga o le au tasi o le mafuli o le mota e fa ia ba o mea i po le alava a fa ia tu lo palota mo sa lang ia fa numero it's a numbers game le o le vanga ne tu sai lus fu fituale sa kur pe mo ia le nga pasi ma le ru fitu pasi na o tolu fa ma tolu lima ia numero me e lua le sa mau mai tolu lua le la flon lua ia la matua fa mau wina ia i tu sai foi ma le fa mau al pale me ne mal malo sa mo ia wal tala avi fafo wala ngal ma fa le vai atu tatu mata tiota from outside mai fafo mai al parliament mai se isi le tangata sa mo oi ola na malo le palota ia e pole ala vala le fina wa le feto so ia i fa pe tu lo le fa to me le fa feto so fa pa to lo ia i fina ngalo mal to fa sa ale atunu ia ale au manino ai le tu sai fo le ma wa ana fa tino la wa mutai fo ila le va ngale pe afu ia i le pole ala vala se fina ia le ala ma tu pe le fina ngalo le parliament o Samoa la au tasia le fionga ya fiame e avea ma pale mi o Samoa e tu sala pe fai mai fa vai e le o ausia le fai numero ya lo fatino le lo fatino le palo to le fatu to o le vinga na fam talanga e la titi le tato democracy very young pe afu fo ile ya o au mo to fia la vai ngai tu pu lu vai astalwe it's a huge learning waleme tu le pia po le ale malusianga mana yo fala fa foi va ele ngata wa mawaisia o nga mo tato umalava was te mi mo tu poine me a le sila me ta o le nga yo mai le so ele o yai se fai unga fa le tu la fono wa fa mauti noi nai wa pe o le to avea le fionga te mai bale mia ma sui nei o sui vai ngale ele o to avea masui alo ia le o le lato bang fa fai le winga la fam talang le angal mafu angana le ona ang fa pe la o yai lava se fina wa mauti noa ile tu la fono bo mai yai se fai unga ele o to awai ia e vemba ia se manula o mauti no lola o le ai lola wala wa tu la fono na le mota tono mota ina ia fa la le ai le fatino ina ona ngaluenga ia wa le fa pe ona fa tu la fono ina ai ia le pule au le suilan pati le tau sanga male aso ina ia fa pe ona fa la le ia ala o ngaluenga processes ina ia pela ina le si mafuanga ona la o tal tonu ia le HRPP le amatanga olana palo tal le fatu tu ina len fatu mai fa pe o le o vailuina vailuina ia ale ana palo tale ai olana le ala wa mautino eui o le ia ile fte na inga ho le fa pe o fai wa fa ngutu I mo le mfai ai man tu foi o le awa tu sa nga fa sa kula kau ko lang mako ya lo sa kau ko lang mako o le mera le o ngase ai o ngase ai ya la tu manatu ona o le o fete na imulbuli o la tu ma o fa ai sa tau na fa pe na e ia tau nu pe ya la ya pe tai e paua fai mai ta le talafo le sa ta tu to fai talo o le tari lava le o iai ia e tai mi vole le fai meisi o le fa ko kikia le o tari male atu le aso tanga le o fa alua na fa maunia po iai la se fofo ia wa le la nga I lo fam sino la nga fam sino ia wai a fika fo ia New Zealand pe on tata tel noa le ia matal por kalam o e fai fa pe vai minority
governments Yeah. o leo forminga the coalition government Ia, mai. ia alanga ese ia awala o whainga palota E ala na a pe a titili mai e le vaenga le we tano e to filau. In the greater scheme of things, pe a tu ai le onga, ele I maua a toa foi ele vaenga whai le national. Se afa o le pasene le 5% o no foa. O le ala minority a alanga o le kele le vaenga o lako, wala inga lako taking a le lead. Wa whaatula utala ang wha penela what deciding factor le sa whaatali kingmaker. O Winston Peters. Anga wha penela alu foi o fa poleala ko la iki lo lipa le winga ngala tal o le si proof ol melia mana tu fo le taimi le na malo mai fo le lipa le si pa inga na to la iki fo I la to palota nga voted in el malo le fase fo wiva pasene fo le ia o suir national a saunga le vanga e lango lipa fa popolo e ma Winston Peter o inga male greens tu la I lord whainga malo just alanga la ese awala o whainga palota o Samoa o le first past the post le lai alu ai tu la fono tuai o New Zealand le whaatanga ina MMP le MMP mixed member proportion whaila le lai tu ai mai whainga malo o New Zealand le taimi nei le tolu parti e fatino ina le malo le former coalition le former coalition ia ai se longo fo e se swinga fa pena I Samoa ia ia tailo ole a exista le mena wala nga e kai mi fo I tato malo le nga e ke mi fa la coalition le na fa na tu fa ta se venga ma I tu melua I le tausanga salvo balu lima le sa fa tino e se tempo tu ia termina le malo si al fainga parti la vanga e whainga pati. Ole anga ila ilu mai la tau atu alanga le fōringa mai la. Wo se e al saan malo. Wanga leo la fōringa mai. Ole ala wo se e saan malo. Paula le vaenga le o Sydney. Ole vaenga le o te vai tu lau. Ole la fo le sa fa tu ina la stock. Ia, se fa uma vaenga mua le. Ono tu langa la le fa pia. Ole le siringia lava po iai I le afionga I le palemia le fatu tuaina o fai numera mana umia peona saunoa mai le whawai ia a si la iai ia e mawhaina wa pia se manatu e mo ina o e lui ia le minority e whawhea le palota tele le na tiklea tionol mota can you Lale palota tele ia lena stamp election Ile na lango ina le afo. Ia le fai ino le. Oh ia. Amantua le wala. Ma faila I for fai numero na tu fata. Si fiel le fai numero na. Toru fale le mo. Isn't that a majority? That's still a majority. Avo le mea fatuai. Le wingala na le wo fai mafua angana wa lai una fai ina le lafo le nei vote of no confidence. Plus, wo fa aluan au mai I to tono le vai aso itas. So ele ma faila na toi fa pia mai o lai minority. Ele wala le wa. Susala e tele la vaenga tauna sisile ye. O le mana ia na le pro. Ia e tau tele o loa le tele o nei mea. E te tauna ta pena ia. Ona e fou. E lo I tonu le wha vai. Ia so an mel wha masinonga. Ia ai mafua mai. O le fono usu. O ia e tauna iai na ilo ai. Ma vaenga ia. E wha asinoala. E wha asinoala ile lumana. E ma nei tele le vanga le wa a tato to ma natu nei lai ia ta se le vanga le fa ma la matu le si mele sa manwa ia e o le stuff ia o mai ale wa to man malo se e ala na o fa pe post le tisi wa mo ila va se tetonu ia a le fionga el palmia ia leading into the Women's International Day ape sole yeah, malo final. She deserves a malo. For malo final. For manol. Yeah, why it would have been very easy to say, yeah, that's all we have to palot. Yeah, only Louis all boundaries. Yeah, offer, fa fai. Yeah, malo final. Yeah,
ono sai foi maloso tele foi fina upea waile o yese tali manino matulanga fa pena au ia malo fa tai so u ma fai pule it was quite entertaining and educational matulanga malava mai le au telenga foi le o ina na ta sa fa ia mama tau foi le ata mamai mal to mai o tanto fai pule ile fa onga ina o ala tofu me to tia fa ta inga la ele ngata ile ngana showcasing ole ngana tatu e ui fo ina ye al felava sai ma una ye tua oi fo o so pola ai ia tapula o so matalang so ma so po tu ia fa matalang ai ole va ngata ua o me to tia fa tangata ia le va le mafofa taula ia vo le ile tali mai al sunga ia lauri e amata me ia lana fa tau pula la wa fionga le foftalai e avatu al manda ia e so al pom kere la so ia va ia foi la ia sunga ia olo ia temin tula mai ai e wa fionga al foftalai nga fonga al so le ke si foftalai va pe mai fa tu la fa Tau o mai lana mai ngana le stof. Ona o le si upu mana ia no mawana mai. O le ia fete ina. Kala mana ia wapi. Fa sa mola ngal conflict of interest. O ia fete ina. Ia o le stof ina na pensi fia le fa fonga nga samo. Le na tu ina tu ai le palota le fa tu ina o le vote of no confidence le na tu mai le lafo. O le lafo fa tu. O le lafo e le palot. O le tau fa sambo ino le vote of no confidence. Ia, o le lafo. Ia, o le fa tu ino le fionga le fon fetelai. Ia, ia. E le isao la, o le la o foi la fam sino. O le vaengal na le, o le awala le no u tau matea. No u matea le aso tofi. A tupu le mena, no fa pea, e le mingi se le fongo. O le sa o le ata mai foi la foi pulei e kau ke o pe le fono i fa fonga sa mo i la wa i le as an observer o ta to le fa fo mai o le la mai tau ma la fa tau lau fo la tunu e wanga ngis e mo ki mo e ko ke o fo se a wingi yo fo wa ko nga ma fo lo ke nga fa ta mai ti fo le ka ku fo pe ala ngol mo te fono ala ngala no i fo no u lo ai ile lava fo ile matua i mea tau porkiki o fai pule fo ia ma tamari o tatu atu ma le fa nga i no la tu pepa kai pese pele vole le mai a wakula usa la pesa ile ka viofi ia kon kai kasi mai ia le la na poto il taolna mana tuli matai uma le atu tuli matanga wala fo le ana te enga le fionga le fonga talai au mai sa nga luenga al malo ia tu sai malana ia fa nga so longa o ia ai to fa ui la vea ia le minsta fo yo manga luenga tele le ia mai ia la fionga ia le ai mai fa tu watu la fo fa te ai lo ia le o me parliament la ia walente en al parliament e o ele fon fitalai ia ala na manatu la to tauna mai fai ai se fina ngalo al parliament ia ele fa tanga ina el fon fitalai ia le ala na la ina sa valiese ia isi sui minsta o le kabinete to ena la fionga al parliament ma la fionga al sui parliament ia so ki mai la au vai asfo ia se taimia o ia walanga lesa falongolongo fu fatan no ina fionga tamatai pa le mia ia ma le mai tau atu fu ia nei i fituna inga mai e falling mai am taipun nei ele o to lo tela i o famsinonga la mau lo al tanto tunu ia fatasi fu i ma le fatali o se finangalo au tu le fionga i le mal salo lela au mo la wala le famsinonga man to foi a fu ia le mafu anga ile amatanga ile mele na le vaenga lesa tano ia ile fionga sui panemia o le fitena inga leo foi pule foi le pole le sa mai su e lo yese tu la fono le ile fa mai e ma fa ye ona ese le fonftalai pe atu sai ma sa no anga sunga e ya lauri al suyo le o nga i fumongo ni metolu
ia ale sa no mai ale fionga i le sui pale mia o le yai le sa mai lo le doctrine fo le sa tato tala no ai le sia so doctrine of necessities o le fa ngai no le o se mea o le yai se fai unga e fai o se mea le pe o se au me fo le se wala fai ai e ma fai lava no sa idea se au wala fo ai le ala na fa ngai na le principle le po le doctrine le i le taimi fo ile na fai ai le fa tau tonga ina watu o loka mai le ia le fale vo le mota ia o felan men fai ina o tapunia le awala sa fa nga ina i lo le awala le la uma na fa nga le doctrine he tatu fa vai le winga la tala e ui ta o mai fai unga le fa masnonga o le lava sa ili si awala o le sa tau mia la to ia e fai ai la to fa tonga tu sai male ia ma fu ana na la io na il fa masnonga au mai le fa to nunga le fa masnonga ta tala fa ile fitu aso fai alo le fa tonga e tu sai male fa vai ai fai ai le faia e tu sai male fitu aso ona fa nga ina lo la ia o le fai unga le na fai wala nga o le principle le por doctrine le na fa nga ina ile taimi na fai e fa tonga le na mafuai ona fa nga ina ia o malofa valid lo le validate lo fa mas nonga me le o le fina wala na o lumana ile fa masinonga ia o le vaenga na o le o tonga tu na ia o le matau atu fo ia le wati pe ona iai ia ngase a malo ia e moi ona o tūlanga wha uwhai o malo ia a tele fo se a onga o lo maua pea o le nganga lava o prokalame ia tatou to anga pe te talo e le au ia lau puata mwhainga le tatou te e ila utala masanina fai le matou aulotu i le vai fo le ngai o i mai o le nganga o le atua i mea tutu e fa taula le tatou talo pea ma ai vai atu tupu mai anga i mai le atua i tali mai i talo fai lo le la tala pe fa ata la fonga ai mai le te ele lava lo wa uialo lo nganga it's working o le ai mo itato me e fai ka ko ka kaloa o tali ai le o mai le atua o le awala fo ile lo fa sa vali tato le atua i me uma le tato te vai tupu mai o ina fo e fo te fo yo tato lo tu tato fa mo la le ai le anga yo i mai le atua lon tai mai o le alava la sanga o tato anga i ai ya o i fo e to fo ina i fo tato tangata male ami o tonu a tato fai unga e faia ile la tanto sa ilinga male tua fa taifo ile tanto fono talo ile faltua malolom malo ile sunga fo i faltua ya eti fo mon makat sorry ole faltua fa ngainga faltua fa ngainga o fatino pea ia to tarsanga ile vai aso ia ai o lo tau sanga tau tua fo ia tina talo le lava tatu te vai vavenga lua se fulu valu dos iva tau sanga tau tua pea ia tau sanga tau tua le ngata foi la tatu wala leo o le se foi tatu so Radio Samoa o lo fatino i naile o radio mai si o tuai foi le sunga i fatua ona o le tau tua matawela i tatu o tunu e ala i vi ia le tua fatai mai o la sanga umaia o le o tatu tau fai te talo whaatasi mo tātou atu o le file mua. Le au tātou vai. Na fōlinga mea na luka le taima ma lutia i puawa i al tātou atu. A le ua mapua i whanga le whina ngalo le tātou atua e ala le file mu. Whapeka i kaule ke ua fai. A sisi le fo iai. Ia i sui mati tu ole. Mota pena iai le sunga tu le epa. Ia le fionga i palemia ia manisi foi o lato a misi foi le sunga ya la uli mai lato o leva tono talo ia mtulang fa pe ia ai fuala al malo New Zealand o lo fa ni mai pele li ile aso le aso ile our journey as a democratic government o lo fa pe anga na fa pe ona awa o mai pe ma fa o le fa tuanga la mo tato ia tato on sa e file mu be patient wai na ila tola mo i tono mot o lo langona e ma fai va tino la to tofi
e ola so na va o tatou fa ia ole ele fai ngofia ia e tatou tapua i pe au fo fai tu au so e wa o Samoa uma lo ngā lua ia ia maua le mesili mo Samoa ia ai paftai le manino ia vaenga o fionga o le tala pel tatou malu le sa sia fu el tatou proclame malu le kalesia masina tu o nei paune masina le la tala pel tatou umo e fi mai mo el malu le kalesia Yesu Kristo au pia sanga tai o lo tala tatou malu i man kau mo mai moanga a tatou atu lo tele e se tong e anga ila la ta valley o i Curse Road le falsapo o le stick center na Curse Road ia e tu tono al pampicine Curse Road nei o Curse Road e fa poto ai na ole le pasi nga sala ina al falsana ina pe numera tolu pe ale le numera ana e telemisia ke fe mai lo tonu na le Curse Road e te alu pa kai na lo sa ona e o sola ia le pasi mo modi o lunga i Redoubt Road le no fuanga lo el tatu man malu ia matai na foi la le aso ata ia isi mai wanga ia le to telefoni ni sol tatu tru ma mai mo ila to auto va mai fa foto New Zealand Samoa lo o yela o malanga nei o ni fu suo malo ma le kalesia le sa na i anga ila son nafi e mai mo ina sa o asia foi la ila so lua ia vai mo suo tatu no walu second day vai e va ver ale mana mai telefoni sia onga ta ua mo e molosi la fie fo onisio wa onga fatala le fo ia kalesia ia me fo na isio tato uso kirisiano lo tato ngal due fe ya man tato awai ia le la wo tonu mai a taimi umai tato polkalam ia alfa manatu atol na fo i mataanga matangofie ole ma hoto le li ole malu malsa ia nga i pun sa no le sunga se yuri ia faftai ta ko kala men ne fiaf tai fa so faftai la fa fonga anga sa mo ia do ta mai sunga fa fianga ia wa fo ile fa wa wino au nanga familia tu fa tu ya eti ia tu ai o tato fono talo ono lo ta fa mai tato wati ne fiaf ia ro fangi le tu fa wa wino le au nanga faftai fo i fitalainga ia matangi sa ia e wa tato proclame ne fiaf ai manu tereina la fa so nga sa mo so i fu mai manuia